Sambon saudara salam semapa di dalam syair. Salam ukhuwah lupa mulia sambon saudara ngon ikhlas hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara ulun tuan ban mandum yang katruh kena ba acara Aceh TV dalam rangka nujuk cai hana truk drone katruk cai. Jadi cai yang katruk sama dengan drone malamnya kana teka. Jadi kana dengar inan punya kirim. Karena bak watenya syair di Aceh TV yang tak baca mungkin lu syair yang mengenang. Mudah-mudahan atu akan tak baca dari awal sampai akhir syair drone. Oleh karena demikian, saudara, Waalaikumsalam warahmatullah. Yang katuk dengku lubuk no, yang cok kurti kata peduk. Delak baca? Bang buat dengkawi. Oh, naik kap. Tabo. Jadi ada yang penting jinya dapat jung ke payah lu nyan. Gizi. Gizi protein. Nan baca nom pedungkrak. Ana tu bah. Oh, nyo nek dengar mentang. Dengar mentang. Galak tu. Galak. Jadi nyomanan dia cik mak-maknya ada tu nu baca no tepo cai kan tho kirim. Mana? Kabar dia. Assalamualaikum lun pupun kalam hababa uram baklaya kaca caiba jamu mehamu hai bang yang kage karang bitle lagoina nyo tengku lubo katro hai dakan nan gonyan bangwan nagubuh irama. Tetapi malamnya kuno digopnyan ya dengar siaran wahai saudara bena cai yang kagop karang malamnya begarang jid ulun baca tiga go di drone wahai bangwan hati ngat senang nepukru benar. Jadi tenang urang kai kirim kan. Ya urang dengar pe galak. Galak. Ya, jadi nan dile adapun. Ya. Jino gata kataja dari M Yani AR. Nian to aja. Gurunya. Juga mak gata kataja. Gata kataja. Mak tudih dah kadang. Nyo tapo syai M Yani AR, judul syai gata kataja. Apa taja kata ni? Ana moho. Apa yang dah lagi? Mungkin kadang kan. Rudo muriti lupi sang badan ujun tran malam basangan donya salim ulun beri umingan abang hormat leri jang kudum sedara di dalam seni intilon karang ke Bandung marakan yang nadi banda katruh M Yani fan seni rijang jaba karangan bak cik media ne tulong kaji rutilon putsan ne tulong idang kerakan dumna kasih ke dalilon beri ke oleh karang Bekletat panjang rantam lun puta bungong sidang kerlelam taman Otelon siram halemu mada kisah yang pedih gasih dambaan ngon ulun tuan mutre silama. Oh kenang ke gejak apa ji? Ana aku janji bila Tuhan gata dek sayang kata tomata katro bak janji ilahi putusan gata meningai bak mupok honda selama nan beri dek ti tariwang
tinggal lon intan sino alam dunia. Ya Allah neberi belepi kuburan urang non sayang beneberi surga. Hana pulon beri dari lon sayang kedeba Tuhan lon kirim doa. Gada Allah beri kubu belapang bekna siksaan dalam kerendah. Kubu Allah beri lupi ngalapang dakna susahan beampun sigra. Mebenyang wangi sari trok genan Allah ya Tuhan ampun desa. Oh, berarti ke katih kagak berangkat nah. Oh, lepas dia kenang berangkat. Allah hai dekti melati intan hanjelon bayang dile ia mata. Mungkin le Rabbi neberi cobaan adah lon Tuhan lagi nyawa kada. Ya Allah neberi daliku jalan adah cobaan buek lon sabar berkuat hamba neberi ya Tuhan. Allah ya Rahman tolong hamba katrok bajanji deti jari wang kedeba Tuhan sayang tagisa belang padang masa merumpah teman dapreh lun intan ba pintu surga. Kaawai gata wawani ba Tuhan tinggai kenangan sino alam dunia. Oh deka rindu lon ude intan foto lon kalon di dalam kaca. Oh no si kadang balon layang aso kenarang dalam haba kadang han rata gasaba uram. Maah berijang rakan sedara di bine pante kawe gepasang di bine brang rangkang semula. Oh nama sampai rawe orakan dengan wassalam ulun top sigra baca media yu buka jalan pintu jarimang emyani sigra. Akhirul kalam akhir tulisan bakla enarakan akan lun gisa bawa telain lagi talong. Wassalam tertanda emyani AR. Salam mameh ke pemirsa CTV dan ke pengarang cai Bang Mandum. Ma sedih ciknya lagi yo. Oh, sedih. Heu tengah-tengah tak sayang kali jak ke? Nak olian tepolo mentong. Jinok na mentang. Putus saudara. Putus saudaranya. Jino dah baca cai Herizal M Saleh Putus saudara. putus saudara. Assalamualaikum harum diketrah pintu ne pehangon tika ne luang maah baroto ji ohlon langkah tengku metua be ne perahung nabe oh hajat lon intan surah bungkoh dalam talon balam lumung bukannya ku melapeh kerja tetapi kita hanya lampat seung salam silape megare mirah mulia sabah pemuka jangan kucik media moga mutua yang lebih sedah ku intan bulan salam adanya teman lon unggah ke ilham sunja toke boh kuyun pakriban haba puaka menikah ngon janda pandra yang mekat mihun. Ya ilham tunjal terbuka rahsia.
Mekru semangat nikmat meruah, bacut nasihat caelam ruang. Di saat mantang nyawang nu kebah, bek kaku lidah baklon mebilung, habalon pupon dengan bismillah, supaya berkah aso jenuh tuang. Putuh saudara habalon kisah benar faedah ke Bandung urang. Di Sabang Nanggrau menau sejarah, senang silupa niba ulun kun sidrawa family nebrile Allah anu nasiblah adongan adon hanatam karu makmu tiap saah karena napakah ade nu sulung bethat ge ado baho si arah sidna yang salah lebih ngan kurang tak bupah tak tato nan tu kan Nah, tihet ibla. tihen tibla di glengan kota harta gelua mutamong gala sampo ujung kruang urang pijite dilese muga rada daerah tanah mekarung meribe sayang irang bantuha gerak tuku di Allah hanjun tahirun gop nyani bakpo nuwa ba Allah akhenu singgah di miu papun ni ba le tujo rumahmu tiba ka pesta dara adon adun rayatan kesan titipan ayah na lampuh geda jehpat lam utun abangan ado tangsaho arah merupon rupa ngon tanah nukun musawa yang buhe atau hanapa hanji brijada musawa yang getun ya inampun Nhà nang oh mengenai ayah yang je gak wap hanai itu mai Nãy mê mabuk lah mabuk lah. di sinan puncak keluarga bicara kamaen asah parangan pudung ancu saudara yang kamu papa kamu entara ngon amu keng anu ka cubu bandu tan lea hanjat le lupa ado di kelun hanjat mengade jak lake kuah sang kabeh jada sapat bak magun metanggung desa murkangan Allah tatemu pisah bak sunah umpun dalam nuraka nyata nukuba syara mutua han tanya tun memada ono rampolon ulah tulung pema musa luka ruang bujud ku contoh sabah moiza bek tanya jua lagi akai klung Meklok laga. bek kemeklok anagon wassalam dari Herizal M Saleh Gampung Uler Rubik Barat Kecamatan Senudun Aceh Utara. Pak kirim jai dari Senudun Aceh Utara. Jadi mudah-mudahan syair-syair yang kagak kirim kena mandum manfaat ke urang dengar.